tulai mi tampin atha ta ba demna a hin bol chu piam ti le evangelist pi chin kholam le oi pu thanglen sei a hin amani chunga mi tampin tulai ta hin demna atha ben in bol kitwen athu phon hon ai lo wale ataw khom na ho ai lo le thagau thu phon dang om ho chu idem u chu thu chom hitale tu chunga amani atha ba kidem na le amani atha ba athu hon ahong viral chu amani hi numei khat le pasal khat hi na hi nom ta hin khomanga agu a kilung si jong hi thei agu a nu pahin khoyang mang hi thei ala lam chum choma he hiti a hi akewa huna le ipi jong tida hundam ti a mi tampin ginmo thu a hi gam tin se wa athang adola hi mi tampin na sata a hok si gam ai ta ne ai le tu ni khwai sei no mu chu social media hiti a thu le la sia lung hang val heto yong heto lo ai lo ham ata approve jong hedi lawa hiti pya mi ho in atha ben hichi video hi anangai hon lung khai hitan atha ben hichi hin ve in lang hichi video hi hin ngai in tin pakai min igitip ben hi christian khat hi na wa ham polo tampi na sta ta amani chong hin isung thlawin mi tampi in hiti hin lung han naw ibung thlawin alang khana ata ham ipi ham ti jong approve chat jong koiman imu povin hi hiti pia hi mit mo na kha mi him chu kimi mo hiti pia hin ki zo po tin athang dolin wang ki bol po te aji chu ka sei nom chi biam ke ma ta jong GMFDI thu hi adi lo le adi poi ti a hi chi social media platform mang cha ana sei jing kha jong ka hi ai le tu ni khon jong ka sei nom chu ipi ham hiti a amani na to na chungcha si lang aphang apha de sei mi khi wanga hiti be a mi amani ki ka demna tai tomna ibol pau hi ke ma ta in jong na ka sa in kilom ka sa point ibolo divin ka dei sa le jing in hi lagau thu pong iti ho adang tang hi chu ha e kholi wa hi chu a ikina wa ikinil obon ipi ham ti ti a hi chu ho khellama tu ni kha athang dola iti a hi numei khat la pasal khat mail sita achona thudol ho a mi tampi in hita i viral sa paw hin na sata in kalungsung atong khale in akoi matum ko ujong chu ai di poi ma abo kidem na hi jong le christian hin khu khat iman na wa hin mi hi mu da adem ding hello mi to ikena ayong le mi hi mu da kena api di lo ingai lu za phoding ingai lu za kena api ding ingai lu za hil the ding zo hi angai jin a hi ti hi ka sei do no mi sei do no ben hi hichilaya amani chung changa na sata ahong viral chi piam ti le hen pi ching khulam le pu thanglin sei wang hi alo thing mo hane lom jong akilom mo hane nom asamo mo han tai ko bru thila liang pa phat thei bo na mal som na wang sang mong hin te mi tampi eng ho na hen idem vin isei si ve nei pichin khulam ajipa lim le mel la ki mukhamo monglo ajipa hoya asel cha hi hitam GMFDI muna suna zana ji sumina hallelujah asap sap jenga ai wanga ajipa thama akoya ajipa umna lamjong a het lo a hitai ti mi tampin na stain social media hi demna a hin bolwin hichi kisei hi GMFDI tu pon taw na ho za da ho mama hichi ain ji yong chu hi thei hi henge hiti GMFDI thu a ise u chu kho poi hei jong le kidem na chung chang hei jong ka sei ma banga chu hiti be se wa hi ki bol po te hiti be sa hin dem po te na mel ma hei jong le bible mel ma ngai lu ji ding dan jong e hil na la o hin hichi na hi ka la hi ne gyal thim lo hi mi tampin asei ben a social media akimu chu ipiam tele nume hiza pathian ko ve ke tia aji lopi na pasal lopi na hethei lo aji jana pilo chu thilha satan ho a hi ti chu phot che na hi itabangin the name of jesus ti han lang hallelujah sam jong le phachom loading hi ati mi tampi tai tom ben khatve be jong aji pa to akilim la na jong ki mo khalo thagau thu hi han ta sa thilha satan thu hi jong le adi lo dan chu mu che hi aji palim la ki mu khalo pu thang len sei to alim hon bo ki mu mo jing za cha jong her hon do hi tan te hi ji ta za satan ho a hi ti hi akelange
abula ki pana ko puleng pa in hin sol hi ti ar receive a bola thupon ahong ki pana ki pat adi lo dar jong mu do hin tun jong nei lago zip lakal iza ham jong akilam do hovin aji umna lam jong he phalo ipi pathin ahi tadem tuni chana pathin ho wanga ho ahi wanga ho satna building tungdo ani sia in chang ki atul tul kuima om nai poi hita banga khang to ho hi thila ho ela wale mal tong ho sampi ho ham ipi business balam khat ani hinom jiwe ati mi tampi ti chan ase ne chale pathin ho ki ti hi leise na nei lago kholna ding lam kholna ding lam na ding building sa na ding a hipon ton so na ta san mi nam mu thailo lagaw golo na ding a pathin ki ho a hi bovin pathin bible nge le tui in asu mang theina muna go khol hi ovin atina hi tu lai igam sunguwa mi ho sa in song tam nom ta ta le zip lekal hoi ta ta chang ho government na tong corruption ne gu chule khamna thengen sinaw ho do ngen a hi bovin ain la pathinin job chu satan asolin anei zo si asu mangsa chu zawa anei ago ale ni anung pi hi he chu pathin thil bol theina hi ahin la tu lai pi chin kholam le pu thanglen seile mi ho so ho si nai pathin phat thei bo nai pon pathin mal som na phat thei a hi poi ti hi mi tampi in hi ta na tem na sei si na amane chong hin inei wen hi hichi akidam na hichi ke sei si na so nu mei khat le pasal khat aji hello wa pha zo si a khom la ipi abol da hondam ti chu kicheh mi tam hi chan gas kiginmo hichi lai ta chu na ka sai ke ma ta en ka sai ma ba avya vele sei ke nge GMFDI thus apat na le se na pha dunya kana ke ma ta video ka sim jing nai he jong le hi chu ki ngai lu chu na ki sim hi e hon jong e pho wa i sei no ma le ki ngai lu na he lu te ki dem na ho te apat na ke bol ho te ki dem u te ki sei to te ain hitilom ma tu chunga hi lagaw thu pon hitalo amani ke ka thwa hi TPI ke ho na mi tam begin mo na nei pau hi chi par hi ilung han na chung hi rong ke mai ta jang kan nom pon hiti hin ke dem kitabit ke tai tom hi bol la thei leo hen ti hi ka dei le azing in hi i phat na diu i hoi na diu wa e khel o ki pho chu thu chom hinan te na hi jong le hitilo ma hin email ma mi mo jong ahipon igal mi mo jong ahipon hi chi ja hi sopi khat ki ka aki hiti a hi lungger ki ba alo ina hiti a thil su hi ja hin ina to chung chawa ki ngai lu na a zo hi i pan sawa ki pho do ikil to diu hi ti pa zo hi ka sei do no men hi chi thu ka hin sei lo na chu bi ham ta hin tu lai mi tampi social media man jong i thiam ta povin hi chi social media i man dan jong hi i sei do no bin hi tu lai i nam su igam sung mong jong hi evet na la hin social media ho WhatsApp Facebook YouTube comments la post ho a iki ho na ho le itu sei ila sa ho hi evet na le nui na ding ho di ma kidai to na le ki tot na alawa ki ngai ru na thu ki ti ki mo ta lo hi ki to na ding a thu sei jong gam ta lo hi sa nga chu khat dai chat vai na khat su min se na ding a ai lova le ita chu khat dai chat vai na le nui sat na le ki ho si na ding ho in he chi social media ho jong hi imangam ta vi ni chi a boy he jing ni social media aki mo kal wala ita chu thang to mana zo le nal ki sim chu a kya be a iti social media imangam ta vin social media hong ki sim hi ku ki te ding a hen a ki sim khil tai nang le ke ding a ki sim khil tai ki te lang le ki zo lo mai thi nunga khang dong tam pin jong amang khil gamin iti a chu chapang tam pin si lo na mang gamin social media iman etiam povin hi abang loi chen fake account akisim ven ki to na ding sei do jong ta lo thang tom na le khat tha ding ai lo le khat vo ding ham ai lo jong le til si na thu le la alam lo a sei bo ho bo ki hol gam ta til so le za chum ho hi lung dei point incident khat chu het chin sana til ho akise jong gam ta lo ginmo thu le lunggel su to ho pawa khat go na ding bo isei gam ta win asim hon jong akise zo si hol chit na lawa ama dei lam
ahile okay tia khut beng za za jong ki da lo hi e het dan bowa hi tomun lukmun ni hluma online a se ding ke holta khat chu sei si ding phung le chang thu hian lang gal thu hian lang chi le nam hi jong le a sei zo si di ki sa na lung put bo i botawin hi chi ho zo si hi mi him lung gel san ji le ilung sunga diabol na to na a hi dan le khagaw bu in inam sungwa na ato a mun i ot pi dan mu thein awmin hi ka so pite ho thu phalo sei khat pho thip ding lam kai tam pi jong tho ai wanga koima eo do ngam to lo hi chi hi nam tel de te i naw khat ki vai po na lang business lang sting ta la politics hi han lang hobung ki vai po na khosung ki vai po na le adang dang level la ki vai po na ho thagaw lama agilo pa satan na to na zo atam zo ta nei hi chi se ho hi yum chan ho wa ko nen bang hi chen nam tal de nam du da lo ti ta ho te nam lam vai nam tal de e ho la hin satan na to na a ha le jing ti wa ki chi ta imu the ni pathin lagaw na to na ho hi satanin lagawa azo ji lo ji hin mem te ho he alungyal he muchi atu ji a malai milui pule pa te khanga kon anamang jing adi a pakai ji su khanga anaman jing mi dai chat vaina to nup na alo le to thang hoina le a eng enga ki sa na ho chu tu lai elo ve tu chung inam su wa hin satanin a hin ha man le jing ki ta ne he ji chon satanin pathin lagaw na to na hi a thei nom poin a do jing e ti hi a ki mu thein a hi le alang khana ta san cha te ho ekipa na diu jong ai pathin na ke to na mun ngai lut vil na muna thil su alowa le to son hon tu lai atu hi ima hilo la hi igel do theina diu win machang la ya pathin mi te ho tho gim na ho chu gel do hiten pathin mi alo le pathin mi pa anakiti ho chule asei juya anaman ho a thim ka anaman ho chu wanoi mi him ten dai chat vaina le nui sat na an nei ji wen abang chu thi chan gen theina jong an to wen hi chuting ta le Old Testament a thim ga ho chu abon chaw to bang hi to na le dai chat vaina mi ti a konen ana to ji wen hi besana chronicle bung som thum le gu chang som le gu lang evet na le hi dei mok atis a khat na no a chu hi no a jong chu pathinin anaman cha khat lagawa hin nei mi hin ama phala ya mi ho chun pathina ko na het na nei ho det ta san na chu to no na le musi na an nei bin kum za khat wang gen theina alo le musi na za chom tai tong za chu ana to ni akim vela mi ho chun e tha khum na jong anamong ve ti genesis bungup chang si langa kim bungup bung sai la kim moi chuting tar musi in jong ami te ai gup ta ko na apui do a hi chi phat la ya yong chun thil ki dang izar ham to ki tho a pathinin anama pui wangin ana dem ovin ana sei si ovin a phun ovin na pathin mel ka mo no ve ti ho san ya ayang inga na hovin chuting tar elijah jing jong chu ivet na le hen ama khanglaya mi ho chun to chabai na le nui san na ana nei ovin buina simin ana ko evin thading mat ding ki san ana go ven hi ali sa jing jong chu ana dai chawai evin alim le mel put chule asam chai ho ti chu al mui ji in jong to no na lu mui putin ana ho ovin ti second king bung ni langa vet al hoi ta ki mu thei don se hi lo oi isaya jing jong chu leng manasin agaw thu se ji le milim ho di lo dan ase ji achon leng pa in thing ko hom ho pa hin a ki sial na ke ni na soi na thatin ami te ho vet nom ana hi po in chuting ta le jeremia thim gaw jong chi vet na le hin pathina ko na thu za ho ase ya juda ho babylon ho ko ma ki pi do dinga ase le to nom na le thu di lo chule nampi thlem thladana ana koi wa mi pi ma sanga su zum na ana to e ti jeremia bung som din ki ti ta hi roi chuke jong le ezekiel bung som thum le thum chang som ni le chang som thum le ni la vet na le ezekiel thim gawa ko na thu ki sei ho jong ami te ho chan ana ngai nom povin entertainment dana nui ja na le thanop na le ke su hal na ana nei jiven chapang kitol chip na dana khon ana gial aven a hin
agui thung na in Jerusalem khopi cho galmi te anakila aloveni so ting ta jong le amos them gao jong chu mi pi te hon so sita na bolvin a pha na lang danga chi to in ti an gao sang ta hi win alo pathin thu sek ta hi ti ami tampin mi ho chon ana savin ana tai tom jivin ho hlatsa ama zia in thupi ana bolin mi ho en jong ama pa zo thimo ana chan kit win amo chon gam sunga wangsi na len ta along ding hi ana seile mi ho chon ana ngai nom lo wai he chingthei lowa pakai jing jong chu pakai Jesu Christa jing jong chi vet na le hen leya alen laya kum thum sung ministry na ato sunga jong na sata mi tele ho hlatsa ti chu Pharisee ho Sadducee son ana vet nom poven aki pathin mi sai ana tiwi tom nom na ana nei ho le ana kinil pi jing ho jong chu koi madang hilo ho lam kai ho a hi ven pathin thing subu khat chon sitlin pen bol danin ana gialovin tha tei ding ti lungut na anei jing ven thiam gau hlem hi sa loi jong omen satanin tha ana tong theidanin jong ana gialovin Beelzebul to jong ana te ka ven cross a khai masang wa jong avo theizo sin avo wa mi pi masanga cross aput sa wa chil sit khum thei then jong asit khum wa ling lu khu ki san ana khu voi mel se chung long pen ai cross a he ki khian be a mi pi awa su awa to hon athilong cha avet di vai ana khai sang hi to nup na le dai chat va ne jong mi tam pe ana nei ve ti hi don se hello Matthew bung som ni le segi chang som thung le ko a chu hoi ta ki mu thei a hi ne so teng ta jong le ama bu hi kit lovin a sei zui ho jing jong chi bet na le hin to nup na le mi mu nom jong ana chang po ven thina chan ge ya malter dom ana chang so ke hi be ne to a enjoy a sei ho wa ko na mu thei chu hi le thil su ho hi gau thu a hi pha le hin diabol ai lo le agilo pa hi mi mo lung thi ma aman cha na to na a hin to wa mi him te hi lunggel sanate dinga hin na ato a ki dai chat vai na to nop na mi mo sin ki le sa hoi tho no hi a hin man cha hin pi ji ti a ki che ne Peter ho loi Paul ho Stephen le John ho thusima ko na jong aki mo thein chiting tar le ama ho to nop na nui za na le Vietnam kai ta ve pathinin ke ho sol cha ho hi athidinga ki go abanga anu kha pe na e koi jo hin te ti ka ngai toi hi za chu van noi mi te le van til ho chule mi him ve cha ka hi ve ki ho wang Krista za la angola ka hi vin na ho Krista achinga na hi ve ki ho wang ka doi alo la ka mei sanun na ho wang na hat ui na ho wang mi za ta na hi vin ki ho mi na sa mo ka hi ve tu gai jong hen ka gil kel ka dang chaon pon sil ni chen be ka hi vin mi khut tha lau na ka hi vin chen na big nei lo ka hi vin ka khut ni vin ka ki tu jing vin e ho siwa phat thei ka bo ji vin e ki bol sit tiung la ka hliam lungdam ji vin ki ho van noi bol sile le thil zo sin nen bangin tu gen ko na la e atiu cho Peter holoi Paul holoi Stephen la John adang dang chon na First Corinthians bungli changko langa nasta amo hin khot sima ki mukire lainat cho seteng ta la ataw ho jong tu la ya mi tam pi in isei se kyo ataw lo na isei se kyo ibi ke bol ta jong le ki sei se ki dem na social media ki dem na social media ho jong imang thim ta bo ti isei do nom ben ki dem ki tai tom ki sei se ki mu se hi ti jon ani ni a chi jingin e ka ngai lu na ka phoi ka ngai lu na ka hil hi ti hon jong alung thima ngai lu nom do mi eng kal na mi pho ngen ki ta hi pa hi adi lo hi Bible ade chu mi chu follow ding mi chu hilloading ti na he point Bible ade chu mi chu ngai lu na phoding mi chu ngai lu na hilding mi chu ngai lu na zep ding ati mu da hilding lo mu da phoding hilo mu da zep ding a hi ati pon mi khat ingai lu na mi khat ilong sit na le lung sit me la mu a hilding a phat adinga phoding zo ai e hit lo veni hi chi sa hi tu ni kha
social media la dunga jong namlam kai homo dem mi na to mo dem mi taw na mo dem mi na to mo dem mi na to mi thilwa mo dem ewa ema cha hi lo hi tabang hoi ome he so hi thil hi khol to deu ding ai mi ching kha chun mi izani mi mo jong le dem ki ti hi amo akama hi amo bol lo lai avet na azona te aval be se ting na bo thu ase na lai oi shading bolding kita hen e hemo mo win he chi hi i tha sam na khari ti hi i sei do no me hi he chi se hen tu ni kho hen pi chin kholam le pu se pu tang len sei amani jong ana to thil bol na mi tampin idem win a bol khil a bol di chu he cho chu mi tampi in ikinil jiwin he cho chu isei uyong chu apakhop se tai igam sung he tabang no pha na aum jong apakhop se tai kita tu amani ke ka chat chuma biham asil thei chana egyal ki pau hi chi kidem na chung ki se sin na chung aval tai amel sibe se ti ho tabang hi aum se na ke ma tang ka deilo kai ga se hintin kui matum pan pi I tum jong lo hi GMFDI chung changa chu pathin thu a chun holim na ki bol na i cho he di le e cho ai sei la phan te ti cho ke sei ji tho hi e chu ingai lu jina inam mi te lagawa alam vai lo di de na chu ki se ya ki bola heti cho video ki si mai en heti alam do be azi pol be mi ki mo dem pa hina heti pa bol da thelen ti pa chu dei ja heti video isi mo hin no chin khalam le pu thang len se hello society sunga I social media man da no hi isi theidiu pa dei sa na video isi hen tin ngai zo si khan to na le ma chal na ne jing taw hen